Народ тылынан уусыран айымняларыттан бара өттүнен, бай исқоһонунан, уусыран аюлаһынынан, толоруллутунан, кәмейінен уратылақтыра, сақа народын кен туттуута олонқо. Олонқоһоттар народ бу сүдү байын үйелер тухары, көлөнеттен көлөнәға берен, биһиги бүгүнгү күммүтүгер агаллылар. Меңе хаңалас олуһугар сақа талба талаана, дикти жоғора силистен мутуктан үескәбет, дойдуларыттан биддестере болар. Манна ос намагар сылжар үйәңге кирбет, тойгун ырыһыт тойуксут, олонқоһот жон олорон аспыттыра. Эйеқа ана меңе хаңалас олуһугар олорон аспыт, кен туттар бастың олонқоһоттар бытын билиһиннере бит. Ол курдук саха народун уһулуччулаах олонқоһоттартан билдестире, СССР суруячыларын союзун члене, осторуяһыт, талааннаах ырыһыт Николай Алексеевич Абрамов кынат. Николай Алексеевич керек оластаах, қаахтан қостур курдук бараммат уусуран тыллаах, элбэх эгелге айымнялардаах олонқоһот. Кини сүрбэһис үйе отутус жордону сылларгар ытыллар республика таханнаах олонқоһоттар күрестеригер атын олонқоһоттартан тахама үрдүк болан олонқону өйүттен аян ситерен которон кимиха да катыламмат гына мастерсты балаактык толорон курук бастың местени ылар эбит. Кынат репертуарыгар хүрбекки олонқо бары биллер. Онтон үс олонқото толору суруллубут каралаан мақсоғол көңүл буурай нюргун бөҕө. Меңе биллилээх олонқоһута сэһинните осторуяһыт, ырыһыт, СССР суруячыларын союзун члене, саха народун бир кең биллилээх алгысчыта Иннокентий Иванович Бурнашов тоң суурун. Сурукка бичекке кирбитинен тыһынчагы сүз алтуонагы сыллаакка илин каңалас олуһугар тарагай нэһилиэгер төрөбүтэ. Аан маңнай отут төт састаагар сылга уола жыгырай бухатыр диэн олонқотун толорон иһитиннербит. Итинтен ыла жон кэрэхсэбилин, хайгабылын, алгыһын ылан олонқолуур илени диңнээх жарык гынар болбут. Тоң соорун былыргылы тыллаах өстөөх тиң жаң намохтоох кырдьаҕас олонқоһут буолар. Олонқотугар тоң соорун ордук толорутук, олонқо сирин дойдутун, аллараалары үүһэлери ситерен кепсиир иделээх, онна үүһэ айылары, аллара бааһылары сихилий билер. Онун оҕонньор олонқолоро саха былыргы историятын, онна мифологиятын үөретер киһиэхэ наадалаах буолар олонқолор. Маны тәңінен кини олонқолорун тыла былыргы өбүгелербет саңаларынан буолан ордук тылы үөретерге эми улахан солталаах. Уусуран тылын баая образтарын керете бир туспа сол. Саха народун национальный героя, маңнайгы поэт, импровизатор, олонқоһот Василий Федоров Манчары. Меңе хаңалас улуһун нөрүктәйин эхилиэгер төрөбүтэ. Тыынчагы сүз отут жордону сылларга бай батталын теңе суох болууну утары охсуһуга туруммута. Манчары отуттан тахса ырыылаага биллер. Олору народ ырыһыттара уостан уоска терден тыһынча 900 сүүрбэ отутус сылларга ырыылара сурукка кирбиттере. Манчары поэзиятын сүрүн исқоһона төрөбүт дойдуга таптал, сырдык кескилге, жоллоох олох келеригер эрел теңе суох болууну утарсы. Намаққа кирбитнен манчары күн эрели, улжа баатыр, кыз жураякуа, берет берген, оғон юргун, алаатыр ала тойгун олонқолору толорбута биллер. Ага дойду улуу сәритин кыттылаага СССР суруячыларын союзун члене олонқоһот Николай Иванович Норой. Тыынча ага сөз тоғын хетте сыллааққа ымайын сүрбэхис күнүгер илин қаңылас улуухун билиңетинен меңе қаңылас қаран эхилиэгер кирсер турақта қаласка төрүт уус екергенге төрөбүтэ. Николай оғар дағыттен ыры маппын онны бөтөрүске нахарап олонқолорун ырыларын керахсире. Николай Степанов сақа серигер ан бастагыннан улуска драматической кругогу терейбите. Коллектив ала туйгун, онна ого туйгун олонқолорунан турорбот спектактеринен улус, онна республика усыран самодеятельнахын көрүүлеригер элбэхтик кыттыбыта. Саха СССР, РСФСР өтүөлэ артыга, Саха СССР народный артыга Платон Алексеевич Аюнский атынан государственной премия лауреата, почет знага орден кавалера, импровизатор, рыгыт, суруятчы, олонқону угулутчу толоротчу Гаврил Гаврилевич Колесов.
1932 сыллаққа колон тутар ақсыз күнігер мен қаңылыс районын 2 батырын әйлегер төрөбіті. Билигин сыымаққа Гаврил Колесов атынан улуса онна кене атын сүгер культура жете үлелер. Гаврил Колесов 1905 сыллаққа радиокомитет қорғар үліға ылылығыттан ырығыт тойықсыт бұғытынан жоңғы сәргіға кеңнік білебіті. Саха музыкальный драматический театргар үлелер сылларгар сылттан сыл аяр талаана чочоллан саха алмағыны сандарыян чағылыян тақсыбыта. Онтон саха драматический театргар кенехара анаммыт курдук бир сама чағылқай арола нара соқ. 1906 сыллаққа кене толорутугар бүтін союзтағы мелодия фирмаға Нюргун Батур олонқо толору тексті ан бастан 9 грамм пластинкаға сұрылдыпта. 1997 сыллаққа компакт дискеннен тақсыбыта. Гаврил Колесов республикаға әме ан бастакыннан соғытық артыс театрын тәріп біті. Кені сылдеватақ орайуына олуға ден картаға соғада болу. Олонқо народ тылынан усыран айымнетін чыпчала болар. Кихи олонқоны ақтағына, керетік саңарарға, олонқо тылын өйдөйтіғіне, мындырдан толкуйдурға, ис қоғонын биллағіне, сөптөқтік жағынан олырырға үйерінер.